ko ibiganiro bishobora kuba byatangiye aho nabonye hari n'ifoto ya Freddy Kaniki iri gusirikira ariko bamwe akavuga bati ese ibintu byaba biri current reka duhera aho ngaho. Twigeze kuvuga ko hari ibiganiro bijya bibaho byibanga hagati ya Alliance Fleuve Congo n'u Burundi, abantu badutera amabuye ngibyo ngo mwabikuye he, ngibyo ngo byavuye hehe, ngubundi mwe ngo mwigira ngo abantu ngo bazi ibintu byose. None se mwigeze mumenya ko umugabo witwa Freddy Kaniki burya hari igihe yajyaga i Bujumbura akajya kubona na President Neva? Freddy Kaniki ni umuyobozi wa MRDP twirwaneho, akaba coordinateur wungirije wa Alliance Fleuve Congo. Ninde wigeze amenya ko Freddy Kaniki yigeze ajya i Bujumbura akaganira na President Neva? Ninde wabimenye? Twababwira rero ngo hari uburyo abantu nubwo bahanganye hari ukuntu bajya baganira mu ibanga abantu ntibashake kubyumva, ariko ngira ngo President Neva irwana na Amerika ariko hari igihe baganira. So kuba umuntu rero mwaganira muhanganye nta kibazo kiba kirimo, kuko nyine murahanganye kugira ikibazo gikemuke bizasaba ko mwicara mukaganira, kereka n'ibyanga kuko hari n'igihe mwicara mukaganira bikanga. Ariko Gasaro hano rero birakwereka ko nyine abantu bahanganye mu burasirazuba bwa Kongo, wafata Burundi, wafata Kinshasa, wafata Alliance Fleuve Congo, ndetse nabonye n'u Rwanda bararuzanye muri iyi case. Izi mpande zombi zijya ziganira nubwo zitabyumva kimwe cyangwa se nubwo zagira ibyo zemeranyaho ntibishirwe mu bikorwa, ariko ziraganira kuko ziri mu makimbirane. Yego. Njere rero kambiguhere na fact uburyo nanjye ntabyemera, ubwo turi mu murongo umwe. Ko ntago twe tugendera ku mvugo z'abanyapolitike n'abesikuro. Ibyo bakore bisha abanyamurenge bangana gutyo, Gatumba usko hapfuye abanyamurenge benshi. Mu Gatumba harimo za CNDD, abantu bo muri CNDD barimo muri za FNL Parpeutu ya Gatorwasa, hari na za FDL icyo gihe zakoraga muvuma muri Kongo i Burundi, ubona ko bafite uko bakorana. Nibo bisha abanyamurenge kandi harimo bazwi, harimo nako barazwi, harimo n'abakiri mu nshingano mu nzego zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. None se niba Neva ko kakunda abanyamurenge kuki atabahaye ubutabera? Ubundi umuntu udahaye ubutabera bavuga gute ko umukunda? Na nkuru nziza nta butabera yigize aho abanyamurenge ku kibazo cya Gatumba cy'ubwicanyi byabereye Gatumba. Ariko Sene David impamvu yanze guha abanyamurenge ubutabera ntago ari uko iyobewe aba abisha abanyamurenge. Ngo Sud Kivu zari zigiye gukora iki? Motife batanze bavuze ko bagiranye amasezerano n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Kubwizo mpamvu Tshisekedi nawe yari yarashize icyo bita Operation Sokola ya mbere n'iya kabiri. Operation Sokola ya mbere kwari uguhasha imitwe yitwaje intwaro Nord Kivu na Sud Kivu, kuko Tshisekedi yabonaga ko iteje umutekano muke. Ahubwo icyansekeje nuko nyuma ahubwo yaje kubahindura abazalenda akabaha intwaro. Ariko akijya ku butegetsi yashize Operation Sokola zigira kuri ebyiri, kurandura za Mayimayi na za Nyatura n'indi mitwe y'abanyamahanga yabarizwaga ku butaka bwa Kongo. Niyo politiki yari ya Tshisekedi. Sokola bivuze guhanagura, tuyihanagure. Ariko mu kandi kanya ko guhumbya Tshisekedi uburyo ahindagurika, nigeze kukubwira ngo leti Wiringoma, Lieutenant Colonel Wiringoma atarapfa nyakwigendera Imana imuhiruko ridashira, ndavuze ngo Tshisekedi ahinduka nk'ikirere. Ati ashobora kuvuga ibintu mu gitondo, saa sita yamara kurya inyama y'imbwa agahita byibagirwa. Urumva ko yari yarazanye Operation Sokola yo guca izo Mayimayi na Nyatura na za FDL n'abandi. Hadaciye kabiri ababivuyemo, ahubwo ya mitwe yagombaga kurwanya ayiha intwaro, ayiha n'amasasu, ayita wazalendo ngo imurwanyirize mu 23 atabanje kumezira consequence bizateza. Akiyongeraho ngo nuwo bitaga ngo ni Red Tabara. Ubwo abarundi bari baje gufasha FARDC kurwanya iyo mitwe y'abene gihugu yazengerezaga abaturage, bakanarwanya y'abanyamahanga harimo ngo Red Tabara irwanya ubutegetsi bwabo kugira bayineteralize, nizo za SNDFR na za FDLR. Icyo bakoze ni ikirere bo aho kugira barwanye iyo mitwe y'abene gihugu n'iy'abanyamahanga, ahubwo bifatanyije nayo, bafatanya na FARDC, batangira kujya bagaba ibitero ku banyamurenge. Urugero rwiza General Makanika atarapfa nawe yajyaga avuga ko ingabo z'u Burundi na FARDC na wazalendo na za ingabo za Uganda na FARDC bajya basohora statement ati operation zo guhiga ADF dore zigeze aha, hari ibyo twagezeho. Mbwira umunsi numwe wari wumva General Prime niyo ngabo cyangwa se umwe bayobozi b'igisirikare cy'u Burundi bashira statement hanze ngo igihe tumaze muri Kivu y'Amajyepfo twohereza ingabo mu butumwa bwa Tafok kurwanya Red Tabara, tugafasha na FARDC kurwanya indi mitwe y'abanyekongo. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo.
Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera depanage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Bakunzi ba Gasaro TV, turabaramukije amurereye impande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi, muri abantu b'ingenzi cyane, ariyo mpamvu natwe tuba duhari kugira ngo tubagezeho ama update agiye atandukanye. Icyumweru cyiza rero ku bakunzi bacu, nzi neza ko benshi mudukunda ndetse bamutegereje na update zacu. Bwana Claude, ngwaye ikaze kuri uyu munsi. Urakoze Gasaro kumpa ikaze. N'abakunzi ba Gasaro TV ndabasuje cyane. Mese neza? Turashima Imana. N'amahoro. N'amahoro, ibintu bimeze neza. Ibintu n'uburyohe. Yego. N'uburyohe kabisa, ndabona ufite vibes ewana. Banza muri iyi minsi rwose. Ngende umuntu ukunda kwimahoroniza. Ikintu bita kwimahoroniza urakizi? Kwiha amahoro. Biramfasha buriya kenshi. Ariko ni nabyo. Nibwo ibyo nshoboye ndabikora, ibyo ntashoboye habiharira Imana, kandi nkizera ko nabyo nzabikora. Amen na pastor. Reka twihute rero twikomereze tujye mu makuru nkubita mbangura. Ndetse Claude, yifuza yuko uyu munsi twahera mu Burundi. Amagambo Neva yatangaje, ariko nanamenye hari abavuga bati ikigaragara cyo nuko M23 n'u Burundi buse M23 yega, ariko ntacyo kuko nundi MRDP na Alliance Frère Congo nyine ni umbrella imwe. Ngi tujye tubisobanura ko ibiganiro bishobora kuba byatangiye, aho nabonye hari n'ifoto ya Freddy Kaniki iri gusirikira, ariko bamwe akavuga bati ese ibintu byaba biri current. Reka duhera aho ngaho. Twigeze kuvuga ko hari ibiganiro bijya bibaho byibanga hagati ya Alliance Fleuve Congo n'u Burundi, abantu badutera amabuye. Ngibyo ngo mwabikuye he? Ngibyo ngo byavuye hehe? Ngubundi mwe ngo mwigira ngo abantu ngo bazi ibintu byose. None se mwigeze mumenya ko umugabo witwa Freddy Kaniki burya hari igihe yajyaga i Bujumbura akajya kubona na President Neva? Freddy Kaniki ni umuyobozi wa MRDP twirwaneho, akaba coordinateur wungirije wa Alliance Fleuve Congo. Ninde wigeze amenya ko Freddy Kaniki yigeze ajya i Bujumbura akaganira na President Neva? Ninde wabimenye? Twababwira rero ngo hari uburyo abantu nubwo bahanganye hari ukuntu bajya baganira mu ibanga, abantu ntibashake kubyumva, ariko ngira ngo President Neva ejo yarabivuze ati ngewe nigeze kwivuganira na Freddy Kaniki, ndetse icyo gihe Freddy Kaniki niwe wari umpamagaye kuri phone, ngiye muha appointment araza nsanga i Bujumbura. Kandi ndagira nkwibutse ko Freddy Kaniki ajya i Bujumbura hari amakimbirane hagati ya Alliance Fleuve Congo n'igisirikare cy'u Burundi cyangwa se n'abarundi, ariko yagiye i Bujumbura nkuko Neva yabivuze. Gusa kugeza ubu ese nibyo ryari Neva yavuze ko ari mu minsi mike, ari mu gihe cyashize, ntabwo yapresheje umunsi, ariko ndahamya neza ko nawe atapfa kubesha. Ikindi kandi Freddy Kaniki nawe ntabwo yabinyomoje, ntiyabyemeje, ntiyabihakanye, ariko kuba atabinyomoje ubwabyo bigaragaza ko ariko byagenze. Ubwo rero nibyo twakunze kuvuganira mu Gasaro, twigeze gukorana inkuru ushiraho na titre ngo Uburundi utakambiye mu 23 cyangwa se Burundi bugiye mu biganiro nayo 23. Twerekanaga ko hari ibiganiro by'ibanga bijya bibaho. Dutanga n'urugero rwa hafi yuko hari imfungwa z'abarundi zarwanaga muri Nord Kivu zigeze gufatwa amatekwa, ariko ziza kurekurwa. Abantu batungurwa no kubona zirekurwa, zimwe zaciye mu Rwanda, ariko mbere yuko zirekurwa ntago abantu bamenye icyajyaga mbere yuko zirekurwa. Nuko hari habanje kubaho negociation hagati y'u Burundi, negociation hagati y'u Burundi na Alliance Fleuve Congo, ziba mu ibanga, twe tubona abasirikare babarekura. N'ubu rero ubona ko ibiganiro bishobora kubaho bibaho mu ibanga. Burya abantu bahanganye hari n'igihe bahamagarana kuri telefone. Ntago President w'u Rwanda Paul Kagame yigeze gutanga ikiganiro avuga ngo nkimenya ko ingabo z'u Burundi zigiye muri Congo, nge nihamagariye President Neva
yego turivuganira Mm. sibyo ni ukuvuga ngo n'Uburusiya na Amerika bijya bishanirana ariko bafite telefone bahuriraho bavuganiraho kugira ngo amakimbirane niba ageze ku rwego rushobora gutuma impande zombi zihura n'ibihombo bikomeye cyangwa se abaturage bakavuga ati hano tugende gake yes Irani irwana na Amerika ariko hari igihe baganira Yego. so kuba umuntu rero mwaganira muhanganye nta kibazo kiba kirimo kuko nyine murahanganye kugira ikibazo gikemuke bizasaba ko mwicara mukaganira kereka n'ibyanga kuko hari n'igihe mwicara mukaganira bikanga ariko Gasaro hano rero birakwereka ko nyine abantu bahanganye mu burasirazuba bwa Kongo wafata Burundi wafata Kinshasa wafata Alliance Fleuve Congo ndetse nabonye n'u Rwanda bararuzanye muri iyi case izi mpande zombi zijya ziganira nubwo zitabyumva kimwe cyangwa se nubwo zagira ibyo zemeranyaho ntibishirwe mu bikorwa ariko ziraganira kuko ziri mu makimbirane yego ahubwo ikintu ngewe ntemeranyije na Neva icyo avuga ko yabwiye Freddy Kaniki Neva kuza kihandagaza akavuga ngo ntacyo bapfa n'abanyamurenge ngo twebwe ngo ntacyo dupfa n'abanyamurenge nemera ko neza abarundi muri rusange b'abaturage ntacyo bapfa n'abanyamurenge nta na kimwe ikibazo ni politiki ya CNDD-FDD Neva kuvuga ngo njyewe cyangwa se twebwe Burundi cyangwa se ubutegetsi bwacu ntacyo dupfa n'abanyamurenge ngo abaduteranyije n'abanyamurenge ngo ni M23 siko yavuze yego ngo abaduteranyije n'abanyamurenge ngo ni M23 yego ariko reka ze nkwereka uburyo Neva yabeshe hariya Neva nkwereka ukuntu yabeshe ngo abaduteranyije n'abanyamurenge ni M23 yateranyije Burundi n'abanyamurenge ibyo Neva yavuze urabyemera ntago mbyemera njye rero reka mbiguhere na fact uburyo nanjye ntabyemera ubwo turi mu murongo umwe yego ko ntago twe tugendera ku mvugo z'abanyapolitike n'abesikuro abanyapolitike ni abantu batavugisha ukuri yego ndetse ashobora gufata ikinyoma akagikubita hariya mu nyungu ze kugira yisobanure cyangwa se ibyo avuga agaragare neza kari ko bimeze cyangwa se abantu bumve ko umurongo wa politike ye cyane cyane nka Neva umurongo wa politike ye muri Kongo ufite ishingiro mbo abanyamurenge bahungiye i Burundi yego bigeze kwicirwa niba ari mu Gatumba ababishe harimo bande rero harimo abari muri CNDD-FDD harimo abahoze ngo niba ari CNL Parpe Hutu ya Gatorwasa abo bamwe barahari kandi barazwi ko aribo bishe abanyamurenge bafatanyije na za FDLR zabaga i Burundi yego niba abo bantu bazwi sibyo bakore bishe abanyamurenge bangana gutyo Gatumba usko hapfuye abanyamurenge benshi mu Gatumba harimo za CNDD abantu bo muri CNDD barimo muri za FNL Parpe Hutu ya Gatorwasa hari na za FDLR icyo gihe zakoraga muvuma muri Kongo i Burundi ubona ko bafite uko bakorana nibo bishe abanyamurenge kandi harimo bazwi yego harimo nako barazwi harimo n'abakiri mu nshingano mu nzego zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi none se niba Neva ko kakunda abanyamurenge kuki atabahaye ubutabera ubundi umuntu udahaye ubutabera bavuga gute ko umukunda na nkuru nziza nta butabera yigeze aho abanyamurenge ku kibazo cya Gatumba cy'ubwicanyi byabereye Gatumba ariko CNDD impamvu yanze guha abanyamurenge ubutabera ntago ari uko iyobewe aba abisha abanyamurenge sibyo nta nubwo ari uko ibuze ubushobozi bwo kubafata ngo bate muri yombi kuko barahari ideology bara n'abatutsi b'abanyekongo uziki Burundi ibibazo by'amoko byamaze igihe abatutsi abahutu bahangana niba ari kuva muri za 72 nigeze kuvuga 73 mbona hari umuntu hosoye ngo 72 yego sibyo ideology yo kuvuga ngo abanyamurenge n'abatutsi twebwe nyine abahutu tugeze ku butegetsi ubundi bano twanabizera n'urupfu rwabo ntacyo rutubwiye uwo muntu rero ntago bumukunda mu gihe utamuhaye ubutabera kandi uzi umuntu wamugiriye nabi kandi akamugirira nabi ari mu gihugu cyawe umuntu waguhungiyeho nawe akeneye ubutabera bwawe kuko niba yahungiye mu gihugu cyawe hakaba abamugirira nabi ukaba ubazi ugomba kumuha ubutabera yego siko bimeze niko bimeze n'umunyamahanga uri mu gihugu runaka uyu mwene gihugu amuhohoteye umunyamahanga nawe hari amategeko amurengera ariko se CNDD yigeze iha ubutabera abanyamurenge biciwe Gatumba kandi ababakorerwa ubwicanyi babazi icyo ni icyambere iyo bamubwira ngo ntugakurikize amagambo y'abanyapolitike b'inyoma yego twe tuzajya duvuga ibintu bifite fact ingabo za Tafok cyangwa se ingabo z'u Burundi Tafok 2021 zijya muri Kongo Sud Kivu zari zigiye gukora iki motife batanze bavuze ko bagiranye amasezerano n'ubutegetsi bwa Tshisekedi kubw'izo mpamvu Tshisekedi nawe yari yarashize icyo bita Operation Sokola ya mbere n'iya kabiri Operation Sokola ya mbere kwari uguhasha imitwe yitwaje intwaro Nord Kivu na Sud Kivu kuko Tshisekedi yabonaga ko
iteje umutekano muke. Ahubwo icyansekeje nuko nyuma ahubwo yaje kubahindura Wazalendo akabaha intwaro. Ariko akijya ku butegetsi yashize operation Sokola zigera kuri 2, kurandura za Maimai na za Nyatura n'indi mitwe y'abanyamahanga yabarizwaga ku butaka bwa Kongo. Niyo politiki yari ya Tshisekedi. Sokola bivuze guhanagura, tuyihanagure. Ariko mu kandi kanya nako guhumbya Tshisekedi uburyo ahindagurika, niyeze kukubwira ngo leti Wiringoma, Lieutenant Colonel Wiringoma atarapfa nyakwigendera Imana imuhiruko ridashira, yaravuze ngo Tshisekedi ahinduka nk'ikirere. Ati ashobora kuvuga ibintu mu gitondo, saa sita yamara kurya inyama y'imbwa agahita byibagirwa. Urumva ko yari yarazanye operation Sokola yo guca izo Maimai na Nyatura na za FDL n'abandi. Hadaciye kabiri ababivuyemo, ahubwo ya mitwe yagombaga kurwanya ayiha intwaro, ayiha n'amasasu, ayita Wazalendo ngo imurwanyirize mu 23 atabanje kumezira konsekanse bizateza. Ariko ni muri urwo rwego rero Neva nawe yahise asinya n'amasezerano na Tshisekedi mu bya gisirikare kugira ingabo z'u Burundi zize muri Kivu y'Amajyepfo zifashe igisirikare cyako nko kurwanya imitwe yitwaje intwaro y'abene gihugu n'iy'abanyamahanga. Mu y'abene gihugu rero harimo nka zira za Maimai ya Kutumba, kuko batangire Sud Kivu. Za Maimai za bafoka Mike abo n'aba General Toplokara ndi kuvuga, bamwe bihamara bafoka Mike ba Makanaki Bangoma Nzito baya Kutumba ni benshi cyane, nta nubwo bavuga ngo barangize. Ni benshi cyane hariya. Ariko Sud Kivu hari haratangiye kugaragaraho za CND FRN zira za ba Hakizimana Antoine, ba Hakizimana Antoine urabazi, Jeva, General Hakizimana Antoine Jeva yarashinzwe operation za gisirikare muri CND FRN. Ikimara kwitandukanya yitandukanije na FDLR, bahoze ari abarwanyi ba FDLR. Ariko bo bakimana kwitandukanya na FDLR babaye menase muri Nord Kivu, ngira ngo barwanye n'imitwe ya Zaraira Mutomboki. Ariko FDLR nayo irabamenasa, bahita baza kwishingira ibirindiro Sud Kivu za Hewabora. Icyo gihe ba Wilson irategeka Colonel nyuma ba General niwe wari ubayoboye, arasirwa mu ibyo bice asimburwa na Habimana Hamada General nawe. Noneho uyu mugabo witwa General Jeva ari ushinzwe operation za gisirikare, nabo barashwana. Ariko iyo yari imitwe yo mu kuri FDL rwanya ubutetsi bw'u Rwanda nayo yabarizwaga Sud Kivu. Hakiyongeraho ngo nuwo bitaga ngo ni Red Tabara. Ubwo abarundi bari baje gufasha FARDC kurwanya iyo mitwe y'abene gihugu yazengerezaga abaturage, bakanarwanya y'abanyamahanga harimo ngo Red Tabara irwanya ubutegetsi bwabo kugira bayineteralize, nizo za CNDFR na za FDLR. Icyo bakoze ni ikirere bo aho kugira barwanye iyo mitwe y'abene gihugu n'iy'abanyamahanga, ahubwo bifatanyije nayo, bafatanya na FARDC, batangira kujya bagaba ibitero ku Banyamulenge. Urugero rwiza General Makanika atarapfa nawe yajyaga avuga ko ingabo z'u Burundi na FARDC na Wazalendo na za FDL babagabeho ibitero, ariyo mpamvu natwe irwanaho bayishizeho kugira ngo bayikomeze kugira irinde umutekano w'Abanyamulenge, abaturage bari kwirwanaho. None si ingabo z'u Burundi ko zagiye kurwanya iyo mitwe yitwaje intwaro, sibyo zifatanyije na FARDC, aho kugira ngo ziyirwanye ahubwo zikifatanya na Maimai ya Kutumba, Maimai biroze bishambuke n'abandi na FARDC bakarwanya umutwe umwe w'Abanyamulenge. Byatewe n'iki? Red Tabara, ubundi Red Tabara bayirwanyije abarundi, wigeze ubona bayirwanya? Red Tabara usibye kuyivuga kugeza ubu koko Red Tabara ibikorwa bya bifatika nibi n'abafashwe byibuze kuva abarundi bajya muri Tafoke 2021. Iyo Red Tabara yari target zabo. Ubu turi 2026. Wigeze wumva igisirikare cy'u Burundi byibuze gitanga statement ati muri operation twakoze Sud Kivu doraho tugejeje turwanya Red Tabara? Wari wabyumva General Prima bivuga? Namba na operation Suja y'Abaganda ni igisirikare cya FARDC ikorera muri Turi na Beni no muri Grand Nord yo kurwanya ADF. Byibuze bo hari igihe bafata ama statement bakayasohora bakavuga ati doraho mu myaka iyi niyi operation zacu doraho zigeze, wenda twisha abayobozi ba ADF, hari ibirindiro byabo twasenye. Nubwo bakiri gukora, usibye ko nabo ntemeranya nabo, kuko igisirikare cya Uganda n'igisirikare cya Kongo navuga ko kugeza ubu bananiwa, ntago navuga ko bananiwa ADF, sinzi izindi kata ziba zirimo. Kuko ntago numva uburyo igisirikare cya Uganda n'icya Kongo bagiye kumara imyaka 6, ADF kugeza ubu iracyakitinga, irakica abaturage. Nuvuga ngo nta kintu yigeze ihungabana, nta kintu ADF yahungabanyeho gikomeye. Hari igihe utumva yica abantu se umunsi ku wundi. Byibuze ariko ingabo za Uganda na FARDC bajya basohora statement ati operation zo guhiga ADF dore zigeze aha, hari ibyo twagezeho. Mbwira umunsi numwe wari wumva General Prime niyo ngabo cyangwa se umwe bayobozi b'igisirikare cy'u Burundi bashira statement hanze ngo
igihe tumaze muri Kivu y'Amajyepfo twohereza ingabo mu butumwa bwa TAFOK kurwanya Red Tabara tugafasha na FARDC kurwanya indi mitwe y'abanyekongo, byibuze dore operation twakoze zo kurwanya Red Tabara bari bafite ibirindira aha, twabagabyeho ibitero, twishaba n'aba, twafasha aba, operation tuzigejeje aha, byibuze wenda turamakinga sure cyangwa dufite icyizere ko mu myaka 2 izi operation nizikomeza gutya Red Tabara tuzaratwaye sege. Wigeze wumva ari statement y'igisirikare cy'u Burundi ivuga ko operation z'igisirikare cy'u Burundi muri Sud Kivu? Nago ndayibona. Iyo Red Tabara baje bayitwaza n'aba basirikare b'abarundi baza kurwana muri Kongo bakomeje kubabwira ngo mugiye kurwanya umwanzi w'u Burundi, bavuga Red Tabara, bahageze baramubura. Bamwe bo muri TAFOK 30 batayo TAFOK 23 yaberwaga na Colonel niba Nsengiyumva. Icyo narindi kuvuga rero, bavuze ko baje kurwanya Red Tabara bagafatanya na FARDC kurwanya niyo mitwe ya Nyatura nako Nyaturiba muri za Masisi n'ahandi na Rucuru nako za Mayimayi. Ahubwo abarundi baraje iyo Red Tabara ntibayirwanyije, bo bifatanyije nizo za Mayimayi na FARDC barwanya umutwe umwe w'abanyamulenge. Haryo ubwo icyo gihe mu 23 yari yaraje, kuko ndi kukwereka ko ibyavuzwe na Neva. Icyo nshaka gusobanura hano, ibyo Neva yavuze ngo ni M23 yamuteranyije natwe irwaneho, ntago ariko bimeze, kuko ibyo bikorwa byose izo ngabo z'u Burundi zakoraga M23 yari taraza. TAFOK iza muri Kongo Sud Kivu ntago M yari yakaje. Kandi icyo gihe abanyamulenge bayobowe na General Makanika bari bowe n'aka gatsiko karimo abarundi Mayimayi na FARDC babagabagaho ibitero. Guhera 2017 nibwo abanyamulenge batangiye kugabwaho ibitero bikomeye, abarundi nabo baza bakomerezaho bafatanya na za Mayimayi na FARDC. None se M23 yari yaraje 2017 se yari hari 21 TAFOK iza yari hari, M23 yari hari. Izo ngabo z'u Burundi se kuki zifatanyije na Mayimayi na FARDC kurwanya twirwaneho ya General Makanika icyo gihe kiriho? M yari yaraje. None se ni gute Neva avuga ngo nitwe ngo abanyamurenge twe tubanye neza ngo ni M23 yaduteranyije? Ariko nakubajije, abanyamurenge bicwa i Burundi mu Gatumba, M niyo yagiye kubikora? Ababishe ntibahari, ntibari mu nzego z'ubutegetsi z'u Burundi, kuki Burundi butabaha ubutabera? Ndaguha n'urwo rugero, igihe abarundi bagiriye muri Kongo, yego M itaraza rwose kuko yaje 2021 mu mpera z'ukwezi kwa 11, ariko TAFOK yari yaraje mbere. Kuki bifatanyije na Mayimayi bakajya kurasa abanyamulenge? M23 yari taraza. Nujya kwitegereza rero abadede, tujye tuvugisha ukuri twe tubishire ku karubanda uko bimeze. Uri kubyumva? Abadede nakubwiye ko bafite ikibazo cya ideology, ikintu cyo kwishiramo ngo twebwe ngo ubwoko bwacu ngo bw'abahutu nubwo nyine abandi nyine, kuko i Burundi ibyo bintu byateje ibibazo mu myaka yose. Burundi kuva bwabona independence nibyo bibereyemo. Yego. Ideology yo kuvuga ngo turwanye abantu bo mu bwoko runaka kugira ngo twebwe nyine ari twe tuyobora, niyo ideology abadede bafite ku banyamulenge. Ntago ikibazo kiri hagati y'abanyamulenge n'abadede cyaturutse kuri M23, kuko nkubwiye ko hari ibihe abarundi cyangwa se ntago ari abarundi abadede batabaniye neza abanyamulenge, kandi M23 itaraza ngo hayingere ebyiri. Yego. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.
inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.